Try again, yezama futhi. Mangabe uhledi, awendi lutho ngoba wesaba kwehluleka, ugcina kude lokwendako empilweni. Mangabe wesaba kuduka, ugcina ungakakhoni kufika ndzawo. Esikolweni kwangisida kuthi ngesikhathi ngifeyilile ngivukele khona futhi ngoba ngagcina ngiphasile. Kusho ukuthi akusiko timpendulo letingito kuphela letenta umuntu aphumelele. Naletingasito tiyakusita ekuphaseni. Mangabe ufuna kuphumelela lamuhla, cala luhambo lwakho futhi. Cala wezame futhi. Ungadibaleli kubantu labangasafuni kwetama futhi. Encwadzini yaJohane sahluko 1 verse 12 sithola singwa selisuku sakavuka uhle. Lapho khona lithi, kepha bonke labamemukela ngekukholwa egameni lakhe wabapha emandla ukuthi babe bantwana baNkulunkulu. Ngicela ukukutshela, waphiwa emandla. Awuzange wawacela, waphiwa emandla. Hhayi ukuthi ube indvodza kaNkulunkulu noma umfazi kaNkulunkulu, kepha umntfwana waNkulunkulu. Ngicela ukukucocela naku ngemntfwana. Umntfwana macala kukhuluma athi dada esikhundleni sekuthatha babe, asisho ukuthi kusehluleki lokhu akukwati ukukhuluma. Uma cala kuhamba awe, uthi noma ehlulekile, siya-celebrate, sicocele nalabanye sithi sekuyahamba. Asisho ukuthi angikwati lamhla kuwe kangakhi. Noma asakhulile lo mntwana, akasho ukuthi mabuke emuva athi uyathi ngathi bambelele empilweni, bengiphike kuwa nje. Nyalo ngangikhashane nempilo, kube bengingalibali kuwa. Tingucuko letincane siyaye sitijabulele. Kusukuma lokuncane lenhlitweni yalomntwana ngiyacabanga. Kumbe yena akakucabangi vele, but lenhlitweni yalomntwana lo ehluleke kuhamba lamhla. Ngazi ukuthi uthi makathathe tinyathelo letimbili lilanga linye, athi I am getting better. Aphindze avuke kusasa athi I am getting better. Ngiba ngcono kunayitolo. Ngicela ukuthi ikhumbude lamhla. Uphiwe emandla kuthi ungumntfwana waNkulunkulu. Noma ngabe kukhona la uke wehluleka khona, awusiso sehluleki. Umntfwana-ke akatifaki ipressure. Ngifuna lamhla uphile impilo uze ulale kamnanzi uphumule. Nebuso bakho bukhululeke bungaswaci. Ungatifaki ipressure, uphiwe amandla ukuthi ungumntfwana. Umntfwana akatifaki ipressure. Athi lo mnyaka anathu weminyaka. Athi lo mnyaka utawuphela nginemoto yami. Lo mnyaka utawuphela nginemfati wami noma utawuphela nginendvodza yami. Lo mnyaka utawuphela ngiyimillionaire. Uyathi lo mntwana noma kutamthatha 20 years kuthi afike kuko, lilanga ngelilanga licontributor ukuthi utawugcina angiko. Mntwana sekhaya, susa ipressure empilweni yakho. Ngicela wende sento lesitawukhomba ukuthi ipressure lamhla ngeke uphile phasi kwayo. Cocela abantu ngetinyathelo takho tekucala lotithethe. Mangabe bewuke wancuma ukuthi ufuna kuba na 10,000 ekupheleni kwenyanga, mangabe sewubeke 100, cocela labanye kuthi phela sengiyimbekile imali letawungenta ngigcine ngina 10,000. Celebrate tinyathelo takho tekucala. Uthathe emanti uwathele ngeglasi, utimixele, utibekele ku-tray, utibekele etafuleni. Bese uthi ngiyabonga Nkosi, lilanga lami lempumelelo. Kuthi lamhla ngikhonile kwenta intfo lebe ngisolo ngingayikhoni.
ngikhonile nekungakwadi. Celebrate tinyathelo takho letincane. Amen.